米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米巴鲁西昂多尼嘎阿爱努嘎瓦斯，宣扬上主的美善。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹50 dosa at sefang sa kasiwa at tusir suasa. Kawasaw mi tlaots kako a mikansya to nitlemakan iso. O mami palusiyang kako i misarututlay a finaulan iso to nika nga ay iso saan. 诗篇52篇第9节说：上帝啊，你的作为我永怀感谢，我要在你的子民中宣扬你的美善。Salikakaaw talazua iraay ko tatiihay a pinangan ita. Nika umatumusay ko ulah atapang mihapur to raraw ita. Talazua iraay ko katasangsaan no orib ita. Nika katufah ko mikumi no kawas a malu itcher no mita. O orib ita to rumiami i umi pawazayay to nika nga ai no kawas。虽然我们有不良的习性，但慈爱的主赦免了我们的过犯。虽然我们总有软弱，但上帝丰盛的恩典成为我们的力量。我们的生活日常就是在见证上主的美善。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangaw, sa ay ka pakaini i fana atutanang kako ami palusiyang to ngangan numiso. Nika mapafrito iso kako to masafalohay a orib. Ami pawazay to nika tatamaan no siniasha numiso. 主啊，我不是靠着聪明才智来宣扬你的名，但你已经赐给我更新的生命，来见证你奇妙的恩典。Pagkaini i tatamaan ang nganganutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalumet no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。